Құрметлі сeyirciler, Milli телеканалының эфирінде хабарлар студияда мен Левиза Сейтбилялова ve бүгін программада. Бүгін Ахьярда Исмаил Гаспринскийнің Маариф фаалиеті ve мұсылман алемі мевзусында ilmiya-milliy конференция өз işini başladı. Региональ авто çerçevesinde Devlet Duma депутаты Руслан Балбекнің гражданларының көрішуіне әрбір ватандашымыз языла біле. Майыс 6 күні өткерілечек Хыдырлес байрамына азырлықлар толушы келді кетмекте. Африкалы муэллиф Меган Вернер «Это зависит от меня» мешур китабыны Қырым оқучыларына тақдим етті. Бұл ведігер вахиялар хабарлар информацион программамызда. Бүгін Ахьярда ilmiya-milliy конференция өз işini başladı. O Rusiyanın ve yakın yerleşkin memleketlerinin alimlerini topladı. Müzakerenin mevzusu İsmail Gasprinskiy'nin Ma'arif faaliyeti ve Müslüman alemi. Konferensiyada Rusya, Özbekistan, Türkiye, Ahrusya ve Estonya memleketlerinden kelgen devlet ve cemaat erbapları, alimler, tetkihatçılar, din adamları, Ali okuf yurtlarının hocaları, muzey ve kitapkhane müesseselerinin hadimleri iştirak ettiler. Konferensiya Ulu Ma'arifçinin faaliyeti hakkında film bakılığında başlandı. Konferensiya ketişatında Qırım musulmanlarının muftisi Adjey Mirali Ablayev, Qırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinin prezidentine Fevzi Yakubovны mükafat ile taqdirlemege tavsiye etdi. Hatırlatamız, böyle mükafat yaratılığının teşebbüsçisi Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek oldu. Konferensiyada bizim televizyon takımımız çalışmakta ve bütün tavsiyatlar gelecek efirlerde. Региональ авто çerçevesinde Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek gражданлар kabulunu keçirdi. Vatandaşlarımızın müracaatları abadanlaşu, toprak damartalarının elde etilüvü, mesken yerler gaz ile temin etilüvü ve içtimai teminlenüv obyektlerge hukuk bergen vesihalar elde etilüvü akta oldular. Tafsiyatlı muhbirimiz Safiya Şukurovanın lefkasında. Рахмет адлы мұсылман дин жемиетінің векилері Қырым татарлар топлу яшаған ерде Ахметчет қасабасында яшайлар. Олар Devlet Duma мебусы Руслан Балбекке топырақ меселесі бойынша мұражат еттілер. Тап 2012 сенеден берлі ерлі сакинлер яны жами ве бала бақчасы үшін 30 сотка ерні тұталар. 10 ел девамында микрорайонда енді çalışқан жаминын весиқаларыны ресмилештіріп оламайлар. Жамилер құрылды, уже намазда қылына ішіне Аллаға чөшкі, уже 10 елдан бері тұра жамилеріміз. Бірсі қорла, бірсі уже тұра азыр дегенде документlerimiz yoktur. Свет keçip болмаймыз, газ keçip болмаймыз, суық ерде отырамыз. Бұле меселден келдік Руслан Исмановичке, сау olsun, біздің қаршылады. Деді, бұна қысмет olsa yakıncı күлерде бұл суалларын чезecekler қысмет olsa. Bundan gayrı Ruslan Aslanov Руслан Балбекке бала мейданчығынан бағлы меселе ile rica etті. Toprakın siteleri darqatmağa adamların arasına degендайын оле. Biz keldik mına Ruslanға, İsmailovичке, aytı qismet olsa bizim sualımızın bakacak, ko'rajak, qismet olsa bir çare etip kontrolga qo'yib çözecekler. Виктор Райзер, Ахмеджит районы Джолман Койнын сакины. Опонта садлы мескен квартал газ или теминленувының экинчи невбетіні екүлленмесінде ярдым етмеге рижа еті. Айтаки 2012 сене лейха ишлеп чықарылған еді. Ерлі сакинлер бұна тахминен 70 bin гривна төлеген еділер. Ләкин шымды лейха келешмей. Весиқаларға бинаен Понтас кварталының газ или теминетілігі 2017 сенеге планаштырылды. Ләкин біраз sonra яны делилер белли олды. В Респолкоме говорят, посмотрели программу, государственную программу газификации Крыма в этом году, да? И в этой программе нашего поселения вообще Добровской долины нет. То есть в этом году в долине вообще газификации никакой не будет. Никто заниматься этим не будет. Bu salge cevap vermek Ruslan Balbek bu vaziyetini ogrenmege vade berdi. Epası müracaatlarını Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek şahsi nezaretine aldı. Ama müracaatlardan gayrı teşekkürnameler de oldu. Enver Seyithalilov keçken sene Kantar soğağında yerleşken çok kvartiralı evde mesken aldı. İtiraf etti ki, vatanға qaytkan son kvartiranın evbetinde çok yıllar devamında turdu. Onun arzusu ise de keçken sene amelge geçirildi. Для нашего народа бриллиант. Вы второй человек по нашей России, я так считаю, из ораторов. Владимир Владимирович Путин, посмотрите, так он тоже молодой, крепкий, везде, по всем районам, по всем этим ездит, везде. И всегда молодежь призывает. Да, наша цель призывать вокруг себя молодежь. Наша
Молодежь – это будущее. Devlet Duma mebussi Ruslan Balbek kabulunun neticelerini çıkararak kaydetti ki, vatandaşlarımız ile seslengen çoğusu sualler endi belli ve bizge olar Ukrayna devrinden kaldı. Lakin bugün bizim vatandaşlarımız rahatsızlagan meselelerini korkmayıp seslendirgenleri kuvandıra. Demek insanlar hakimiyet organlarına işanalar. Отрадно, что люди идут с вопросами, благодарят за уже решенные. То есть вот это и есть взаимодействие, которое позволяет нам вот разные уровни власти вот собрать под одним началом. И, естественно, какие-то вопросы решить сразу на месте, какие-то вот сообща, путем межведомственного взаимодействия. И, естественно, граждане, крымчане чувствуют к себе внимание, чувствуют к себе уважение. Hatırlatamız Devlet Duma mebussi ayının 3. haftası gражданларны kabul etti. Böyle kuruşuvlarının maksadı meselelerini öğrenmek ve onların çözülüp yollarını tapmaktır. Safiye Şukurova, Ayşe Şulakova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Devlet Şura Kırım Cumhuriyet Nazirler Şurasına taşılmaz mal mülkini devlet mülkiyetinden belediye mülkiyetlikке keçirmege arazı oldu. Kırım parlamentinin spikeri Vladimir Konstantinov aytkanına göre bu vesiha kazayı alda bulungan evlerde yaşayan gражданларға standart mesken şarayetler ile teminlenü boyunca suallerinin çözülmesine doğurtulan. Leykada Gavruseva 2 sokakta yerleşken 28 kvartiralı mesken evini şehir okruguna keçirivine razılık vermek tavsiye etili dep kaydetti spiker. Bunun bir sırada spiker mebus korpusuna 2013 senesinden başlap kaydetilgen Rusya parlamentarizm konu ile hayırladı. Bu bayram devletimizde yıl ötkirili. Öz çıkışında Vladimir Konstantinov parlamentarizmnin esas rolü ve zemanevi cemiyette algan yer akta muhim dikkat ayırdı. Теперь эта система парламентаризма развивается и совершенствуется при непосредственном участии крымчан, направленных на всех уровней власти во всех парламентских структурах страны. Но мы вернулись в Россию с собственным уникальным опытом парламентаризма, накопленным нами в ходе становления и развития крымской автономии. Развития противоречивого, непростого, но в целом успешного. Bu sene Kırım büyükten büyük Kıdırlez bayramı Mayıs 6 konu kaydedilecek. Şimdiki zaman onun kaydedilmesine hazırlanuvlar faal etmekte. Bu aktan Nazirler Şurasında Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Zaur Smirnov'un rehberliginde belediye teşkilatlarının vekilleri ile toplaşu olup geçti. Tafsiyatlıca bizden levhamızda. Toplaşuvda muzakere etilgen esas sual insanlar için Kırım'ın çeşit regionlardan bayram kaydedilecek yerge kadar nakliye teşkil etiluveydi. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Zaur Smirnov kaydetti ki bu hafta belediye teşkilatları ile endi anlaşmalar tüzildi. У нас будет график по каждому району, по каждому городу, мест дислокации автотранспорта и время его отправки. Соответственно, конечно, все те люди, которые будут организованно доставлены, также организованно будут возвращены домой. Поэтому сейчас просьба следить за средствами массовой информации. Мы, в частности, на телеканале «Милет» также вывесим этот график. Он будет постоянно транслироваться для того, чтобы довести до максимального количества людей. Umum Kırım tedbirinin hafsızlık sualini muzakere etmek için toplaşuvga hukuk korçalayıcı organlarının vekilleri davet edildi. Zaur Smirnov teşkilatçılar tarafından yarımadamızın sakinleri ve musafirleri için her şey yapılacağını vaat etti. Конечно, мы сделаем все для того, чтобы людям было и комфортно, и удобно, и в то же время были соблюдены все меры современной безопасности, которые сегодня требуются при проведении таких мероприятий. Поэтому, если будут какие-то вопросы, конечно, связанные с ограничением, может быть, передвижения, может быть, еще будут, конечно, обязательно с рамками металлодетекторов, нужно это понимать. Сегодня это необходимость, без которой мы не можем обойтись, поэтому думаю, что люди это поймут и не будет никаких вопросов. Kaydetmek gerek ki Kıdırlez bayramı Cumhuriyet Hakimiyetinin kol tutuvu ile ötkirili. Kırım sakinlerini ve musafirlerini meraklı programa bekley. Gün devamında ballar ve büyükler için çeşit atraksiyonlar, ameli süslü sanat sergileri çalışacak. Bayramın en parlak kısmı bu Kırım ve çetel artistlerinin çıkışları ile konsert olacak. Tedbirde belli artist Murat Hagalegov, Aslan Guseynov, Günay, Uzbekistan'dan nam kazangan Natalya Nurmuhamedova iştirak edecekler. Ve elbette Kırım ve Haytarma adlı Kırım Tatar ansambleri de olacak. Bunun bir sırada Kırım Tatar Tiyatrosu ve Estrada'nın artistleri musafirler için şen programını hazırladılar. Millet adlı telekanalı bayramın
районының информацион шерегедер. Хатırlatамыз ки тәдбір майыс 6 күнü Бахчасарай районында Шахерезада адлы медени eglenче территориясында өткерілежек. Айша Шулакова, Энвер Аблезис, Миллет Ичон. Борчохрах микрорайонының Чекалова суғағында yol тамир етіліп башланды. Бұл суғақта 78 маршруты қатнай. Ерлі сакелері чоқ еллар девамында yol мәселесіні чезіп олама әділер. Амашымды құручылық ішлер файл суретте алып барылам. Қайдетмелі ки Қырым татарлар топлу яшаған ерлерде yol құручылық ішлері федераль мақсатлы программа черчесінде бежірілі. Yol ортысы шымды Борчохрах қасабасындан ғайры ярымадымыздың Қырым татарлар топлу яшаған дигер ерлерінде де түзетелер. Ярымаданын районларында Учбинден зияде самострой, яғни өз башымча құрылған иншаатлар аны қолынды. Бұл вақта Қырымның мүлкиет ве топрақ мұнасибетлер назерінің муавины Валерий Драч хабер етті. Өз башымча құрылған иншаатларының ең бұйық саясы Сейтлі районында, Судақта, Ялтыда, Ичкиеве, Ақшайық районларында белгіленді. Егер бойлы құручылық инвентаризация етіліп реестрге көрсетілмесе, гражданлар топрақ дамарталарының ресмейлештірілігі бойынша өз ақларыны амелге кечіріп олмазлар. Сонра оларны мескен эв деп танымақта енгіл олмаз, деп қайдетті Валерий Драч. Борчохрах қасабанын сакины Улькер Сеттарованың омур yolu енгілдегіл. О женкіні, сүргінлікні ве авдет вақытны өз башындан кечірді. Ама бұтын кечкен сынывлар үшін о мукафат әлді етті. Кечкен сене Улькер ханым шахси квартиранын сайыбы олды. 4 айдан сон есе бақшыш оларақ бір қач техниканы алып олды. Мерақлы омур тағдері ақында ешіткен сон біздің телерадиокомпаниямызда Улькер ханымға әдейе етмеге қарар алды. Меня посетил Devlet Дума мебусы Руслан Бальбек ве Ахмеджит шер мемуриятының баш муавины Расим Умеров мана мусафирликке келділер. Мен үшін бұл пек қуванчылы вақия олды. Чүнки мен бойле жерефли мусафирлер ади инсанға келіп олғаныны ичде тасавур етіп оламадым. Оларның мұнда бұлынмасы ве насыл самимиликнен мана янашқанлары мені айретте қалдырды. Улькер ханым енді яңы телевизор, земаневи фурун, электрик чайник ве утыны ишлете. Амма о илк эвеля Devlet Дума мебусы Руслан Бальбек насыл буюк диккат ве урмет иле келгенінің дегерлігіні қайдетті. Ой, вот это да, вот это... Мы можем сейчас установить, да? Я была бесконечно благодарна этим людям. Мен Руслан Бальбек ве Расим Умеровге сынырсыз тешекүрлерімні білдіріп, оларның аяты ачық ве теміз олғаныны тілейім. Олар яшлар, мен çalışқан тарзларыны бегендім. Ве егер олар өз тақымыны кенділері ки бұй инсанларнен толдурсалар, демеки бізім девлетіміз, Қырымымыз көтерелер. Улькер Сеттарова өз аятында аз қиынлықларға рас келгені yok. О женк yılları 1942 сененің апрель 1 күні доғды. Векі яшында олғанда бұтын халқымызнен берабер сүргін етілді. Оларның айлесі Уралға тұшты. Сон айлені Өзбекистанға чықардылар. Как сумели... Насыл еті бұвақаны кечірдік, біз тек өзіміз білеміз. Мен не айтмақ істер едім, біздің Қырым татар қадынларымызға чоқтан әбеделер қоймақ керек еді. Олар балаларының тербиесіне сынырсыз ісе қоштылар. Сонки параларыны бізге ішлеттілер. Дайыма балалар оқыныз бізге дейділер. Амашымды бұл қорқыншылы күнлер артта қалды. Бүгін Улькер ханым яңы квартирада яшай. Оны о кечкен сененің декабрь айында реабилитирленген оларақ елде етті. Бұл даққаны о 20 жылдан зияде бекледі. Это была такая радость, ну как вот... Тек тасавур етіңіз, чоқ елардан сон мен анықтарлар или өз квартирамның қапысына ачтым. Да бір екі қуванчылы вақия олса, мен Аллахның ярдымы или 85 яшына қадар яшарым. Бұнынен Улькер ханымның әдиелері екінленмей. Эндіден башлап, о тек миллет телеканалыны сейір етмектен ғайры, каналымыз тарафындан әдие етілген радиоприемникнің ярдымы ile емек ханесінде отырып, лезетлі қаве ішкен вақытта ватан седасы милли радиомызны де дыңлей білежек. Фадиме Сейтмамут, Нариман Тарсинова, Алим Аметов, Аким Бекиров, Миллет үшін. Қырым Мөндеслік педагогика университетінде «Это зависит от меня» серлевалы мешур китабының тақдимнамесі олып кечті. Оның муэллифі белли модель ве коучер Меган Вернер. Бүгінки күнде яшамаға тұрышыныз деп айта қыз. Бұл дүнияда өзіні насыл етіп тапмалы кедірлер ве қуаншылар ақында Меган Вернер оқуйжылар иле өткерілген көрушівде тарифетті. Біздің ұлберіміз Лилия Виджат есе африкалы муэллиф иле таныш олды.
Это зависит от меня, серлевалы китапны он уч яшында язды. Шымды кыз 15 яшында. Генч муэлиф айтаки о этрафтаки инсанларнен өз дүния бақышы ile пайлашмаға істеді. Яшайш ажайып onun için эркес өз арзуларны керчеклештіре біле, дейм Меган Вернер. Китапта кыз зиманеви өсмүрнын яшайш қайдыларны тасфирлей. Бір бөлік гөнөлні музбет кейфілі толдура. Оның сөзлеріне көре, этрафта мераклы шейлер бар. Оның үшін шымдық заманда қорқмақ керекмей. Я очень хотела написать книгу, которая могла бы помогать людям. С помощью книги можно достучаться до любого человека в любой точке мира. Эта книга не только о саморазвитии, а о том, как мы можем помогать людям, как мы можем становиться лучше. Китап нешир этмек гайсыне кызнан ана бабасы кол туттылар. Мана анам ве бабам илхам берелер. Олар өзлері мераклы фикрлеріні амелге кешірділер. Везиманеви яшайшта именлік дуйгусы ақында китапны нешир еттілер. Ершей дүнияны гүзелже етмек ичун, деп қайтетті Меган. Қырымға қыз илк сефер келді. О өсте суретлары или пайлашты. Я побывала во многих городах Крыма. Мне очень понравилось. Люди очень доброжелательные. Знаете, что меня еще сильно впечатлило? Талант крымских детей. Как они танцуют, как знают свою культуру. Я под впечатлением. Эдеби көрушевде Лондонның Евразия иджеди гильдияның вице-рейсі Марат Ахмеджанов болынды. О тарифаттегі тур черчевесінде яш язычы чоқысы дүния мемлекетлеріні зиярет ете ве ос эдебиятны тақдим ете. Марат Бей қайтеттегі халқара фестивальде Қырым бекелері мүкафатлар қазаналар. У тебя это юная писательница Южной Африки, которая тоже участница нашего фестиваля. Ее книгу мы издали на русском языке, и сейчас мы находимся в туре по городам России и в Крыму, где мы презентуем ее книгу. На этом фестивале уже во второй раз представители Крыма занимают призовые места. Так, в 2014 году у нас победителем стала Ленифер Мамбетова, как лучший женский автор, чью книгу мы издали в Лондоне. Это была первая крымско-татарская поэзия, изданная в Лондоне на английском языке. Оқуйчыларнен көрішівде мөйлев ос мектеп девірі ве башына түшкен ағыр даққалар ақта тариф етті. Меган өзіне мақсадлар қоя ве ичбір маняны назарына алмай. Ос яшдашларыны да бұна чағыра. Өмірінің шәрі оларақ ершей менен бағлы деген ибарина сечті. Лиля Веджат, Дмитрий Низовой, Милет Ичун. Бүгін Ахмеджетті Қырымға Севги или атлы фестиваль олып кечті. Бұл сефер фестиваль дүния ойынлары ве чешет ойынчақларға бағышланды. Мерасим ойын реал қонушов ве балаларының инкишафы деген шары алтында өткерілі. Анда мұхберіміз Мухаммед Зикерияев болынды. Бу мерасимнің тешкилячысы Ахмеджет халқара мектебідір. Ел-елдан фестиваль зиядеже кенлеші ве мерахлыжа ула. Тешкилячылар чешит дүния халқларының ойынжақларының ярдымы или чешит миллетлерінің медениетіні ве турмышны нумайыш еттілер. Ахмеджет халқара мектебі шахси умумтасил муэсесінің баш муавины Айдер Булатов бөлек бі мерасимлерінің муйтлігіні хайт етті. О үмітетеки фестиваль ел-елдан чоқтан-чоқ балаларны бірлештірежек. Это мероприятие для нас очень... Мерасим бізлер үшін пек муимдір. Біз бұл мерасимге сентябрден азырлық көріп башлаймыз. Бұл ел біз ойынжақларыны көстердік. Бұндан ғайры кечкен еллары біз экологик ве илім проблемлеріні көстерейдік. Фестивальде чешит түрлі мектеплерден баллар іштирах еттілер. Олар дүния мемлекетлерінің ойынларını тақдим еттілер. Узбекистан, Коми Джумхуриеті, Гватемала, Ингилтерия, Булгаристан, Гавайи ве Тунис. Елена Капылова ойынларының авескер олара хоғраша. Ama buna bakmadan o Uzbekistan millet oyununu takdim etti. Мен бұл мектепте тек бірінші ел оқуым, ама бұл мерасимде иштирах етмекні пек бергендім. Bundan gayrı festivalde sergi çalıştı. Bu yerde çeşit halklarının yemekleri ile sofralar donatılgan idi. Alona Samil bu sergide birinci kere iştirak etti. O Gvatemala paytahtını takdim etti. На этом столе представлены. Бұл маса үстінде Гватемала сәкенлерінің чешит түрлі ашлары тақдим етілген. Мұнда әлбетте мейвалар, себзелер, пөтелер ве чешит түрлі емішлер бар. Oyuncaklar muzbet duygularını bağışlay ve böylelikle onlar ballarını birleştirip onlarga osmege yardım eteler. Zimanivi dünyada bilgisayar oyunlarını osiyathan nesiller için faal oyunlarını yerini aldılar. Böyle festivaller ile ballarga real dünyada inkişaf etmege yardım ete. Muhammed Zikeriyev, Umar Mustafaev, Millet için. Бүгін Қырым Mühendislik Pedagogik Университетінде тарихи филология факультетінің күні қайдытылды. Концерт программасы, яғни ойын ве ер чығышлары күн девамында тақдим етілді.
Студентлер веуджалар үшін концерт программасы азырлаған еді. Бұл концертте студентлерінің, дәвет етілген иджади тақымларының, веқырымдан нам қазанған артистлерінің чықышлары тақдим етілген еді. Тарих филология факультетінің деканы сияси илімлер намезеті Алими Абсилямова студенттердің мувафахайтлеріні қайт етті, ве буаджей пайрамнен хайырлады. Мы участвуем во всех крупных мероприятиях. Например, одним из интересных мероприятий была Всероссийская олимпиада по государственным языкам под эгидой русского языка, где наши студенты выиграли призовые места. Я желаю нашим студентам всего самого хорошего, успехов, счастья, чтобы жизнь была действительно вот тем профессиональным и личным успехом. Инглис филология кафедраның мудирисы Эдия Джипарова факультетінің урф әдетлері ақында тариф етті. Бұнен бері қайт етті ки филология факультеті бірінші ерде тұрған факультетлерден бірі сайылмақта. Каждая кафедра представила свой день. Например, кафедра английской филологии показала мюзикл, который называется «Only Love is Spoken Here». Кафедра русской филологии была большая конференция. Украинская филология тоже провела конференцию «Круглый стол». Социально-гуманитарных дисциплин. Кафедра немецкой филологии проводит Бон Аппетит традиционно, который они проводят каждый год. Хотелось бы пожелать всем, кто принимал участие на этой неделе, пожелать дальнейших творческих успехов, знания всех языков, усовершенствования себя во всех сферах деятельности. Эсма Сеферова айтаки, там мектеп чағындан тілерні огремеге арзу етейді. Шымды о филология факультетінің 4-нче курс студентыдыр. Қыз оджалардан ен гүзей шәлеріні алмаға тырыша. Знать язык – это дает тебе шанс узнать весь мир. И не только один язык, но, конечно, и другие языки. У нас всегда проводят какие-то конференции студенческие, педагогические, в которых наши студенты принимают активное участие не только в нашем университете, но во всех других университетах также. İnsana ayırған çizgilerinin 80%'ı onun utqандай ifade etili. Onun için tufgan til ve edebiyat mekteplerde esas dersler sayıla. Olar mutlaka öğrenili. Bu fenlerinin hocaları bizim utqumuzni zenginleştireler. Olar tufgan edebiyatqa sevgi aşlaylar. Eğer insan til bilmese, diğer ilimlerini de öğrenip olmaz. Tilinin tarihi bu tilde laf etken milletinin tarihinin sık bağlıdır. Feride Halikova, Envera Blizis, millet için. Бүгінден башлап Ялта шәріне қатнаған сонки троллейбус рейсі саат 23:30 олачақ. Ерлі сәкенлерінің мұражатларындан сон апрель 27 күнінден башлап Крым троллейбус шіркеті Ахмеджеттен Ялтаға кеткен қошма рейслеріні япмаға қарар алды. Бұна әмді туристлерінің чоқысы мұқтачыды. Яны жедвелеле мөсенің сайтында танышылмаға мүмкін. Қатырлатамыз яз вақытында Ахмеджет Ялта рейслері сабадан саат 5-тен геже саат 2-ге қатнайчақ. Ve bu dakika bu olğan malumatlarımız edi. Haberlerini nevbette keçi xıştı qaçırmanız. Bizle olunuz görüşmek üzere. Sağlıklı kalınız.